هون لراديا دنگه گل گهدار دکن و دنگا روژ آوا. برنامه بدنگا روژاوا ده از کردیان درعی بورمه تفگرات ده شید ده روژاوای فرات ده دورن بین دست رژیم سوریه و دولت ترکیه ده به حزب به هر وها جیل باکو روژلات سوریه به چالاکی تورستانه راده بین گلوکی ده جنوب و جندگه هر وحاجی که پیشگیری آویده که مترسیا ولی سر دوره و چاره سریان وی هر وحاجی گرفن دولت ها ترکیه لسر باکو رژلات سوریه و دوره قادا پارستنه یا مدیای جبان خاندن آوان میجارن به مره رئیسدار ولید حسین اندام ناوندار روش آوا یا لیکولین استراتژیک ام قراتنا میوانه خود کن دم باش و گلک سلاش براد یادن گل یا گو طرف دامه گو ام کاربن نرین خواه بینن سر زمان جبو هن مجارم بله رئیسدار ولید شخوا ام کف خوشن گهون میوانه منه و گهون دزانن داعش تفگر آویسی داده به تایبت دورن رژیم سوریه ده یلی باشوری وقت بیجه چمی فراته آنجی لعالیه دیرازوری و آن دورها لعالیه قومستانی آنجی او بیلان سوریه قالوا هون نرخاندن اول لسر گشبونا داعشه چیه؟ یعنی جبو چارکبونا داعشه لسوریه بگشتی وکه هرمه من کنترل رژیم سوریه ده و هرمه روژاوای فراتی دبن داگرکری دولت ترک و چتینوی و هرمین باکو روژلات سوریه هرمین ریبری خسر وقت سپیک هم بگیرن دست هرمین دبن کنترل رژیم سوریه دشخوا چالکبون داعشه لور پر زیده هیه او جیج برگو هبون داعشه لچولا آنجی لصحراء سوریه او جیج بر امبیجن جغرافیا هی آلوی هرمی داعشه کاری ویا بکاربینه اولگوری ویب چالاکی خورابه و قد هیز بکه بگو کس کاری به ویت نبکه یعنی تبایی گو هن هولدان چه دبون جالی رژیم سوریه و روسیه ده گو به حمله نرابن و که حمله صحراء سپی لی تبایی دی هاویجی نکاری بوده عشیت نبکه یعنی وقتا مره هن آگاهین ایگو بنابون مره بگرید است یعنی ده جلسپیک ده 1024 حتی روژا ایرو داعشه به 205 چالاکی لی دیجی هذه الرجيم السوري أبو قال لك جوانجي هاتن كشتن يعني داعش الودري وك جغرافيك شخرة بكارتينه يعني أو هرمين إيجو جغرافيا وان ناب آريكار جو ويتنبك أو شخر بيك بكارتينه او بچالاکی خوراد به بگو کس کاربه و بله رئیسدار ولید نتن الوان دبرن و گو عمد زانن لسر سینور عراق و سوریه جی تفگراوان پر بویا هر وها جی لدبرن دبن دست دولت ترکیه ده دوی درباره ده گلو چما داعش لوان دبران جی به حزبویا یعنی او آیه که زیدبون و چالاکبون داعشه او امبیشن آلی جغرافی گو او کارتین آدنیجی نزدیک بونا سینورن عراق و دان استندنی گود نفر داعش لویالی سینور او جی خالق جون خالی گو داعش لور چالک دبه جبو هرمین روژاوای فرات هرمین بین داگرکری دولت ترک یعنی شخو او هرم مرد کاری بیش او هرم شخو بنگها او چتین لویدر او بنگها وان گش تبدا داعش يعني جمله آريكاريا جوجلتا ترك جوارتي جمله او اندام داعش ايبري ايغورابيان تبلي ويدريبون وهابونا داعش بخوا الويدر يعني او امبيجن فكره اسلاميه متطرفه داعشي هنا الوان هرما هي يعني داعش الويدر تقارب نتنوي داعش هي لي بشوازكينو برنجكينو ابيجي باندور اللي هرمن باكور اوروجلاتي سوريا دك يعني او آريكاري او هيزبونا
داعشی گو جار جار به هزد به لحرم باکور و جرات سوریه و شانه وی به هنک چالاکی رادبه لدیج هزد سوریه دموکراتیک او جی دریا وان هرم ایگو نزیک دیم یعنی او هرم ای امبیجن روجاوای فراته او هزا خجور دگرن او آریکاریا خجور دگرن وکه امبیجن توجیه جوی دریت یعنی اختاق هنکی مرا بین همبری هف به چاوا گریدان داعشی بور و هی دما گفک دولت ترک لحرم باکور و جرات سوریه تو یعنی گو امبیجن بچالاکی که لدیجی باکور و جرات سوریه راد به انجی ایریشت دولت ترک چه دبه لودری داعشی بهز به چه شانیم داعشی چن کسین داعشی اید کمپاده چه داعشی ایگو ده زندان ده یعنی اوانا پر چالاک دبون و پر هزا خواه جوان دگرن اویک جی دیارده کی درت خانی دبه ده دما گو امبیجن هزن اولهی هزن آسایش گو ده به حمله رابون امبیجن لی کمپا هولی دوی درده گلک آلاف هاتن گرتن حتی ندناف ده آلا ترکیه جی دناف ده بو یعنی ده امبیجن اشکره خوانی دکه گو دولت ترک او لپی چالاک بونه داشه لحرم باکور روجهلات سوریه او بهتر هزی ده وان کسا یعنی وک آریکاریا گو داشه دوان هرما ده دگره هرم باکور روجهلات سوریه پرانیه وی جی وان هرم داگر کرده و جی دولت ترک جبیلی گو وکت بجه لحوله وکت گلک شانه در کتن گلک سمبول در کتن گو ترکیه پیشگاه وان دکه گلک سرکرده داعشی لوان ده بلا جهات یعنی پیشتاز کرنا وی که جی امکارن چمینه که بدن کشتنا گلک سرکرده داعش ده هرمین ایدن کنترولا آنجی بند اگریکریا دولت ترک و چتین وی یعنی دما هزین امریکی به چراکین اسمانی رابون لی هرمین روجاوای فراته و دوان چراکیا ده سرکرده داعش هاتن کشتن یعنی اوجی وی که پیشراز که گو چه شانین داعشی بن چه داعش اید زندانا دبن چه داعش ایگو ده کامپا دبن او جی هیزا خواه جی دولتا ترکیه داگر کر دگره و آریکاریا خواه جی جوی داره دگره یعنی پیشاز کرنا وی که اول یعنی ده داویه ده دما گو گفین دولتا ترک لورزی دبون آنجی دما گو ایریشی هرمن باکور و جهات سوریه کر دوی دمیده چالاکونا داعش دست بیکر اوجی به چالاکیان لدیجی هزین سوریه دموکراتیک رابون و که امبیجن هزا خواه جوان ایریشن دولتا ترک گرتن یعنی یک جی خانه دیگه گریدان درابر رژیم ترکیه و داعش ده ده هرمین باکور و جرات سوریه شخواه جی دست بیک آلوزیا سوریه ده دما گو داعش درکت هوله و دما داعش گو دست دانین سرگلک ده ورین باکور و جرات و باکور و جوای سوریه بچوا رژیم ترکیه آریکاری ده دا وان کسان یعنی امکارن میناک کی بیشن او میناک کر بر بچابه یعنی گریس پی دما گو داعش تیده بو دا مستندین کرین فروتین درابراوی و رژیم ترکیه ده بو هرمین دنی ایگو داعش تیده بون کرین و فروتین دا مستندین درابراوی و رژیم ترکیه ده بو لی دما هزین سوریه دموکراتیک او هرم جه داعش ریزگار کرن او هرم ترکیه و که مترسی لسر خودید او نه مترسی لسر خودید مترسی لسر پروژه خودید گود خواست و الهرمی بجه بکه گود خواست دریا داعشیر او تک هرمی ده و دست دین سر وان هرم یعنی داعشی امکار بیشن و که زاروکا دولتا ترک بو آگو دریا ویر گلک وکاد بیجه سیاست دهات المشان یعنی مینا که کدری ام بیشن او داعشی گوش اوروپا دهاتن وجدغه دولت جهانی بگشتی دهاتن دریا ترکیه به حسانی پر به حسانی درباسی هندره باکور و جاتی او درباسی خاکا سوریه دبون یعنی دریا لشگرین ترکرو دریا نویزگهن ایگو گریدای وامون دریا وان درباس دبون به حسانی و او دیگهاندن نقطه گو افکسانه هاتن الوان بجهبن یعنی و وک مخانی کرنه کی گو ترکیه روجا یکی دو دا شرکتی هرمیده حتی روجا ایرو آگو انتیدنه او آریکاریه ده وان کسان و او دهلی گو جالا گودن یعنی هر گو بویارک لی دوره که چه دبی ترکیه خوازوی بویاری و که دبی انجام آجی بگیره دریا خستنا تفگره ده یعنی دریا
گو شانین داشه لهرمی باکور جات سوریه گو انتخ تبگرده گو قاربن فودا کل هرمی باکور جات سوریه چکه تلهویه که چکه گو قارب دریا و تلهویه وی سیستمی سیست بکه وقل لدیجی وی سیستمی درخ سیستما ریوبریه خسر يعني ما بس حتى رئيس دار وليد حطاب وعليكاريا تركيا جدا عشيرة هبه جارشتركنا هبونا دا عشيجي وزور بدي بريده يعني وكا انجام في آريكاريا دولتا ترك جبو چتين داشي ام دكارن بيجن گو چارگونا داشي الهرمي باكو روجلاتي سوريا حتى روجا ايرو دريا دولتا تركي تركي دخوازه به همو شوازا گو وی سیستمی لاواز بکه وکالی تلهویه که چه که گلان لدیجی هدرخه بکار آنینا برماهین داعش ایگو لورمانه جبو آریکاریا گو داعش لگره لهرمی بن کنترول رژیم سوریه ده امکارن خالق دنیا بیجن او خاجی چیه ده هرمین بجاهی سوریه آنجی صحراء سوریه او ريان قاچاقيه هن دريا دوان ريا قاچاقيه داعش كاري خبهز بك يعني وكان بيجن آريكاريه ورگرين يعني بكار انينا وان ريا قاچاقيه ايگو دبجاهيه سوريه تشدبه انجي ديچولا سوريه تشدبه دوان ريا وكان بيجن باجا داوي سروان كسي قاچاقيه دك امور وان جوان دستينن تريان جوان دستينن دريا وان او يك جه امبيجن جه خانه گداشه به خب هزد که به آریکاری جخوره کم دکی جبلی آریکاری اندن ایگو دریا ارچتین ایگو الویدری گو هزا خواهز دولتا تردگرن گو دیگه ویدری بله رزدا ولید شخواه هن راپور جی در دکوین دما داویده گو داعش اما دکاری خودی که گو ایریشی زندانین گو چتین داعش تیده بجیده بین آنجی کامپین وکه هولی و دورندن دباکو رجلاتی سوریه ده دنرین آوده چاو مروف دکاره وکه وان پلانان والا درخیله يعني جبو راپورن گو در دکوین گو داعش اما دکاری خودی که گو ایریشی حبس و كامبين ايجو داعش تيل بجهد بن يعني مربات داعش واندام داعش تيل بجهد بن كان هنا اكتشاف ببيجن دوان دوي خانه بچه پیوستن يعني مهنك مينا كابين سرزمان بري آنها گو هاتن قوماندن يعني زندانا غويران عن حبس الصناعة او دمك ندور بو گو داعش خواست گو جور برافه دریا هنک دریا آریکاریا که جدر و پیرهات کرن به اندام داعش جدرن یا بریجی ده کامپا هولید دما هزن اولهیه هزن آسایش به حمله رابون ده هندری کامپا هولید او حمله جد انجام ده هن ام بیجن نشانه داعش هاتن گرتن هن امورن وان هاتن گرتن او امورجی دناوان ده آلایا ترکیه بو هنک ام بیجن او جلو vergi artışa Türkiye bu yani dört khane bu arikariya devleta Türk jivan kesare her vaha erişin her dem bu devleta Türk leser bu hemen Bakur rojlate Suriye'deki devan erişadetim daş kha çalavedik yani veji diyardaki go gredan denavara hadu aliyat heye her vaha ambejin de hin erişade kampa holi hedefat girtin ne kamp bukha hedefat girtin hezen evlehiye lwedere hedefatın girtin avji diyardaki be mesele daişi ago erişi kampa o zindana bike be jiki dere ve despedike o berjavundiye ke lippe heyim yani eviye ke diheli mere hin tiştabine serziman bu reberiye khoser yani hatta go regretin aliber veçi regretin aliber daş merkare berel peşiya van amadakariyen daişi ego dikej bu erişi zindano ki yani erişi kampa bike yek je zelal kirna helvesta devleta Türkiye lehemberi van yani je civaka nav netavire hem je دولتين وكا أمريكا وكا فرنسا وكا دولتين دن بديار كرن جو دولتها ترك بيش آري كارية دي فان شتايا يعني أمبيجن
zuhakirina kaniyen arikariye ji bo Daişê yani kaniya herî sereke ago arikariye di Daişê ew dewleta Tirkiye hetanî ew dewlet li ser xwe bûye tim Daişê çalav bibin herî Sûriye bigiştî çi heremên bin kontrola rejima Sûriyeyê çi heremên lê Bakur û Jilatê Sûriyeyê û ji xwe heremên Rojavayê Feratê ji xwe ew bûye wekayê kaniya çeteyên Daeş an jî wekayê dibêje fikrê Daişê di Sûriye bigiştî yani yek jê xwanêkirina ew zelalkirina rola dewleta Tirk bi hêzkirina Daişê li heremê û alîkarî dayîna wan ji bo got karibin em bêjin tevliheviyekê li heremê Bakur û Jilatê Sûriye çêke got karibî siyasetê xwe li heremê bimeşînin. Yadın me dikarî bêje mesela hemleya yani wek hemleyên herdem li kampadra dibe her wiha hemleyên li dijî şaneyên Daişê dibe berdewam bibin yani ew hemle gora dibin hinekî hêza Daişê lawaz dike hinekî siyasetê wan û planê wan dişkîn yani ew hemleyana dibe her tim berdewam bin yani ew şane wekayê dibe rahetiya xwe nebînin ew şane derfetê nebînin got karibin bi çalakiya rabin yani tiştê ez karim bêjim derbarî vê yekê even her wiha di aliyê dinê jî de mesela a kampa mesela a em bêjin girtîgeha jî yani hetanî kesên Daişê di van zindana dibin yani ji van kampa dibin wê metirsî berdewam be yani em karin bêjin mesela dadgehkirina endamên Daişê got zindana de ew mesela ke pêwîstî dibe dadgehên navnetewî li heremên Bakur û Jilatê Sûriye bê avakirin ji bo ser esasiyê wê bên dadgehkirin û li goyê wê jî veguhêzin welatê xwe adrê jî em bêjin malbatên Daişê got di kampa jî de ew jî girêdayî gelek dewletan yani ew dewlet dibe hewldanê wan zêde bibin ji bo ew hewlatiyê xwe got wan kampa de bibin gel xwe ji bo hêdî hêdî ev metirsî kêm bibe yani xala dawîn ama got ew avakirina dadgehkirina minetewiyê û veguhestina malbatên Daişê got welatiyên dewletên ji derve bên veguhezandin ji bo welatê xwe. Zdar û lîd wek hûn dizanin barê rêveberiya xweser jî pir giran e yani li gorî derfetên wê ewlehî eborî û nepêşgiriya got ji ti kesî ji weke nagire derbarê Daişê de gelo dikare weke bêje vê bi pirsyariya mezin hilgire li ser milê Yani dema bên em li ser barê rêveberiya xweser biaxirin ji xwe barê rêveberiya xweser ji berê de giran yani jumlekî de hîna şerê Daişê berdewam yani wek şerên şaneyên Daişê li heremên Bejahî û li aliyê Dêra Zorî hîna ew şaneyên Daişê wan hene û hîna şerê wan berdewam e hemle hîn berdewamin lê dijî wan şaneya ya dinê parastina girtîgehên endamên Daişê ew kesên Daişê got hemleyên hêzên Sûriyeyê Demokratîk de hatin girtin de wan girtîgeha dinê parastina wan ew jî yek ji wan xalayî ya dinê xalasîs ya parastina kampên got malbatên Daişê tê dinin ev bar hîn girantir dibe û wekayê dibe bêtir rêveberiya xweser astangiya dikişîne dema got dewleta Tirk gefekê dixwe dema got dewleta Tirk êrîşekê dike yani ji milekî de dorpêçkirin ji milekî de şerên Daişê û ji milekî de êrîş û gefên dewleta Tirk bi taybet dewleta Tirk a got herdem dixwaze milê rêveberiya xweser an jî rêveberiya xweser asteng bike got nikaribe gavekê pêş de babêje yani ew êrîşên wê dawîn yê got saziyên saziyên enerjiyê saziyên avê saziyên petrolê hatin tobarankirin ji aliyê dewleta Tirk ew jî armanc yek ji vê bû lawazkirina rêveberiya xweser lê dema rêveberiya xweser lawaz bive di van miladê wê lawazî têkeve şerê wê de li dijî Daişê wê lawazî têkeve parastina wê ji wan girtîgehan lawazî têkeve parastina wan kampa ev jî yek ji xwestekên dewleta Tirkiye yani bêtir barê rêveberiya xweser dibir de girantir dibe bêtir dihêlê rêveberiya xweser asteng bibe
و باندورا که ترمزین لآلی لملی خدمتگزاری لملی آبوری سر رهبریا خسر دکه یعنی اوجی دولت ترک خوازه گوه والا درخه کسین ایگو دهرمین باکور و جلات سوریه ده دجین شخوا نکسین تنه هولاتین باکور و جلات سوریه بخانی یعنی کسین گوش هرمین روجاوی فراتی جی کوچ بربون هنه کسین گوش هندری سوریه جی کوچ بربون هنه یعنی وقت های انبیجن اف هرمایا بویه جهه کی گو هر کسین سوریه جه خاطر دگری یعنی هر کس جه سوریه گو هاتی ودری جنری سوریه بگشتی هاتی ودری جه خاطر دگری اوت خوازه و سیستم گو بوی مینا که هندری سوریه گشتی و که هیوی که و سیستم والا درخه دمل آبوری دوالا درخه دمل لشگری دوالا درخه دمل سیاسی دوالا درخه هر وها دمل خدمت گزاری دوالا درخه جبروی که او گف بردوامن و او ایریش بردوامن او خوازه هم بهتر باره رهبری خسر گران بک یعنی آرمان جاوی امدکارن بیشن آرمان جاوی و درخستنا رهبری خسر تنکرنا رهبری خسر آنجی راکرنا و جهولی yani rakırma rehberi hasar juhole bicara kere o derfete gojer çevre tekef heremedi o siyaseti xo berjawandiyen xo vaka Osmaniyanu lhereme bimeşinim. بله إصدار وليد ما بس طبعا أو خلقك بشرتي هي أو خلق جي دولة تركيا أو هالدم لبش داعشية أبتشي درت كبيجي وكا رابور و تشتي بحث داعشية لكن قريداي دولة yani ev çarak buna da şey ave daviye go çarak buye her vaha gefin devleta Türko irişi ve berdawam diki o yani de navavi xalaki jid emhaneki leser mesela raporun ego daş ama xamede diki go irişi kampa irişi girti gaha biki yani vanın güç dikevin ve hatta go devleta Türk او رسماندی go او سیاستین خو او برجوندین خو ایگو هرتم لسر سینور باکور جات سوری هاتنش کناندن وکای عثمانیانو ادخواست پیگ بینیم و خونه وگرینه و سیاست وگرینه و جنوب دی ساعته کبل و تبگری دل هرمین باکور جات سوری پشتی گو سیاست اوج در هاتش کناندن دهندر ده دوان هل بجارتناد اشارداریا بتایبت هاتش کناندن هر وها هولدانی وی دردورجی هاتنش کناندن یعنی تم دخوازه پلکا دا شی د دستی وی د اودریا وی پلکری وان سیاستا بردوام بکه او امبیژن آرمانجی خو پیک بینه لی امبیژن وکری بریا خو سر وک هیزن سوریه دموکراتیک یعنی هشیاری کوانی باش هی دوی ملی ده او آماده کاری وانجی هنه او هر دم حاضرین جبو چی پیشکتنین ایگو هرمی ده چی ببین چی گاوی بین آویتن دولت ترک چی خوازه پیک بینه یعنی اف هشیاری هنه کی ری لپیشیا وان برجوان دیادگری او ری لپیشیا سیاستن چوتی دولت ترک خوازه الفرب مشینه ری لپیشیا وی إصدار وليد وكان الخندنا أوال السعر سردان أردوان شبو بغداد وأربيلة دعيني دمي دجي وجو عمد زانن هن داقياني هن نرين هنا جوا كبارتي ديمقراطي كردستان بهجدار شركي بكيري لكيلك دولة تركيا بتفجير آزادية ربك قالوا چه انجام جري سردان دركتن نرين أوال السعر چيا yani jibo serdana Erdoğan le Irak Amerikan Hint ştabi jider ve ujendir. Yani memleketin siyaseta Erdoğan derve وك سوريا وك أذربيجان وك ليبيا بكاريانين وان شتاجبو بكانين برجوندي وخا أريكاريا ويجبو أخوان المسلمين وبركتنا في بروجي جي وبنكتنا سياسة تاوي هندر جملة بكانين أو بيشخصنا أبوريا تركيا تأمين غازي أيقش هات خوانيكرين ده البجارتين أي شاردارية ده أردوغان بنكتي سياسة أردوغان بنكتي ويني أردوغان goşxar siman di serê gelê Tirkiye di got ew ê Tirkiye berfir hebe ke sînorê wê Tirkiye dimilê aborî de xwe bike ew ne li cem xelkê hat şikinanin Erdoğan xwast wî dîmenî vegerîne diriya çire diriya got ew ê şerê Partiya Karkerê Kurdistanê bike ya ew şerê ê gotin di serê gel de tê çandin û tê bikaranîn ji bo bercewendiyên Erdoğan û ew desthilatdarên ê berî ê hatin ser Tirkiye ê her kesî xwar ev mesela bikar
kar anîn lê Partiya Karkerê Kurdistanê tim li ciyê xwe me. Yani ji hiç gu Erdogan destê xwe dirêj bike dewletên ê derdorê gu karibe hêzekê ji wan bigire desteka wan bigire gu şerê Partiya Karkerê Kurdistanê bigire. Dema berê xwe da Iraqê pelika ava Iraqê di destê wî de bû gu zextê li hikûmeta Iraqê bike gu ew karibe diriya vê avêrê erêbûna hikûmeta Iraqê bigire. Yani hetanî dawiyê jî ew erêbûn hatin nehat stendin. Yani Erdogan çiqosî xwest gu alîkariya hikûmeta Iraqê bike ew alîkariya wê bistîne ji bo şerê wê li dijî Partiya Karkerê Kurdistanê ew yek pêk nehat. Yani ev jî em bêjin yek adinê xarek dinê li xalê siyaseta dewleta Tirk zêde dibe ew dewleta a got ez mamil heremê ez herî hêza mezin li heremê me ez karim guhertina heremê bikim û xwe nîşan dida Amerîka û xwe nîşan da dewletê cîhanê got ez dewletek xwe dîhêzim û ez dewletek karim guhertina di rojhilata navîn de çêkim ew wêne hat şikenandin. Yani ew serdana wî a hikûmeta Iraqê a got bê encam derbas bû ew yek jî ji wan bû. Ya dinê yani piştî ziyareta wî ji bo hikûmeta Iraqê hat serdana em bêjin Herêma Kurdistanê kir bi taybet Partiya Demokrata Kurdistan ya got yani tip pirzgirêk li cumê tune bû weke destpêkê got têkeve şerekî bi Partiya Karkerên Kurdistanê re. Yani divir de du alî du merîn çêbûn. Yek jî em bêjin genekê li alîkî bû yenekê hikûmeta Iraqê herêk helwestek wî cuda hebû ama Partiya Demokrata Kurdistanê a got tê pirzgirêk li cumê tune bû lê tenê pirzgirêka wê dixwast yenekê an ji hikûmeta Iraqê li milê xwe têxe vî şerî di bi dewleta Tirk re got li Partiya Karkerê Kurdistanê xe. Yani ew yek jî zêde ne zêde bê encam e. Yani aliyek tenê bi dewleta Tirk re têkeve têkiliyê de têkeve şerê Partiya Karkerê Kurdistanê wê zêde encam negire. Tenê wê partiyê bişewitîne û tenê wê ew siyasetê got wê partiyê ji xwe re tim xerc dike di milê Kurdayetî de di milê Kurd û Kurdistanê de tim xerc dikir ew siyaset jî wê bi bin kevin ew siyaset jî wê nemîne. Reza Welêd yani em karin bêjin got weke dewleta Tirkiye ew armanc û xewnên mezin got hêvî dikir ji seredana Bexdayê dernexist. Yani divê yekê de mere karê xwanê bike got dewleta Tirk armanca wî ji serdana hikûmeta Iraqê pêk nehat. Yani ew hedefa got dixwast pêk nehat. Ev ayekê dîmena Erdogan hat şikenandin dîmena got ez hêzekim li herêmê hat şikenandin. Ev yek jî hat xwanekirin de wek heye dibêje de taluqa ziyareta Erdogan ji aliyê Biden ve dema Erdogan got xwast her Biden bibûne ew jî hat taluqkirin. Yani ev jî wê yekê diyar dike diyarkirina binketina siyaseta got Erdogan dixwast li herêmê bimeşîne û ji xwe wek hêzekê çêke wek navdengekî çêke gê wêneya xwe berê vegerîne. Berê Reza Welêd wek hûn dizanin helwesta Partiya Demokratîk Kurdistan mezelale. Yani texmînek heye eger Tirkiye êrişekê bi ser gerêla de bibe Partiya Demokratîk Kurdistan tevî dudiliya wê jî beşdarî vî şerî bibe. Nerîna we de eger wiha be wê encam çi be? Yani ji bo Partiya Demokratîk Kurdistan Iraqê û piştgiriya dewleta Tirk re bi şerê wê bi Partiya Karkerên Kurdistanê re yani hin mînakî dîrokî me re bêje şerê di navbera we û PDK de navbera PDK de yenekê de û şerê navbera PDK Iraqê de û PDK Îranê de hinek tişta diyar dike got ew mesela şerê biraku jî nedûre ji PDK ya dinê hetanî kîjan astiye wê tevî vî şerî bibe ev ne diyare wê helwesta başûrê gelê başûr wê çawa be ev ne diyare helwesta hikûmeta başûr wê çawa be ev jî ne diyar. Yani wê çavê hinek tişt bên guhertin ya herî merekare bêje got dewleta Tirk dema got gavek wa bavêje dibe hesabê pişra bike hesabê gava pişra bike gelo wê çi çê bibe gelo wê çi guhertin çê bin. Yani ew dem ne dema berî 10 salayê 15 salayê 20 salayê dem hatî guhertin projeyên neh ji rojhilata navî li tê danîn ne ew dema got dewleta Tirk bi çalakiya li dijî Partiya Karkerê Kurdistanê re bivegere mala xwe bê bersiv. Yani heger bersiv jî bêdayîn bersivek hindik îro roj hatiye guhertin derfet hene Partiya Karkerê Kurdistanê bûye
ام بیجن هجمارک مزن دناو رجلات ناوین او هجمار کس نکاره تجاوز بکه چه مگل کرد بویه هجمارک مزن پارتیا کارگری کردستانی ده ایرو او هجمارة كبرمزن د جوهرتنا جيده هم وهم د برسفداين جو هم د امكانيات ده يعني دبي دولت ترك حساب ويغا ويبك بريغو نزيگی پارتیا کارکری کردستان و جبرگو دماغو نزيگی پارتیا کارکری کردستان و و نزيگی آگره کی و ترکیه بشه وتینه و ترکیه نما وگره او ترکیه بری او جی دناوا امبیجن تبلهوی اندروجلات ناوین دربازی بین و افغانستان اندروجلات ناوین دربازی بین و تکون عینی نوا ترکیه ده و دهندری ترکیه ده وکای دیبیجه وک آگر کی به شغلان یعنی به دولت ترک دما گو گاوا باویج دروجا ایرو ده ناس بکه گو اوروج نروجا به 10 ساله یعنی ترکی جهایوج به گاوی هیه و جبروی که دخوازه هیزه که دولتین در دوری و ارینی که نتوی بستینه گوکارو وی گاوی باویج حتی نها او ارینی نستندی حتی نها او گاو معاویتی یعنی وک ویجی عینی او گفن گل سر باکور جلات سوریه جی دخواه او دم ندم بری چند ساله گو ایریش لسر گریس بیجی کر و ایریش لسر افرینی جی کر او دم ندم بریه يعني رضا وليد ما بس توا او سردما جو اردوغان وقت بيجي دانو سردن بروسو بايران يرا ودبر لهم بري دبران ددان او سردما يا چويه يعني ده درفت جيرتنا يا غوديسا جي ارمان جي خل هم بر باكو رجلات سوريا بيك بين يعني كارم بيجي او دما جو اردوغان ايش نكرم وقف دخارن قفيقه بيك تانين او دم درباسو يعني او برجوندين او نتوي او برجوندين دولتين كتم شرعي سوريا او برجوندي وك هدي بيجن نوك وان برجوندي اي چاغين يرو سياست هاتي گوهرتن يرو پروژه هاتم گوهرتن دندري سوريا دو بتايبت دا پروژات سوريا بو هجمار پرمزن دندري الوزيا سوريا دي پروژه کوي يرو تركيا نما كاروك بري بزي هرم شربكم ازي هرم او تشتي گم دست بكرو ازي داوي بكم يعني انا دناري ما مد تركيا وقفا بخو بس تركيا نكار بيگم تركيا بلكي كارو دالا فريق درخ لسر با پروژات سوريا دوري كي بروخنه لي نكار ايريشك بجاهي ايريشك برفره وقدم عفرين وسريكانيه وغريس بي بي كان نكار ايريشك وابي بينج برغو دولت نمنتوي نما بيرانه امريكا نما اريبوني دي روسيا نما اريبوني دي دولتين او امبيجن او درفت نمنتوي باردوغان نمان او تركي اردوغان لغوري دولت نمنتوي هاتنه شوتان يعني ايرو هاجر اردوغان قفك يدخل سربا كورو جراتي سوريا بعربي دبيجن حفظ ما الوجه جبو افا وجه خوا بپاريزه مجبر گو کاری وان مگفا بیگ بین رئیسدار ولید نظر وان گشتان یند دوره ده اول روجلات نابین ده گلو هون بره دبره بر بکوبه دبینن يعني بري روجلات نابين لي گوهرتنا دي دملي سياسي دي دملي لجگري دي دملي آغوري دي جبرگو پروژه نهج روجلات نابين تيدانين و گوهرتني باش روجلات نابين چه دوين و امبيجن بلاوونك ده هندري روجلات نابين ده چيبن و كرد و كريستوغواني گونك ناين پیش گوه کرن ته دياربن و مافي وان ته ده تثبيت و اوجي بدگره آستا رخستنبوني آستا لجگری آستا سیاسی آگو گهاشتنی وکا دولتین داگر کر یک ترکیه یک جوان وی رو لوان زیده دروجلات ناوین ده ترنبن یعنی آنها خواسته که وان تنی گکاربن خوب پاریزن نه پیش بکرن جبر وی که از دبیم ده پیش روژه ده وی گوهرتنی پرمزین چی ببین هم دملی جغرافی ده و هم دملی سیاسی ده و هم دملی عسکری جده و چیفن و پارا کردا باش دهندری وان گوهرتنا تبن بله رزدار ولید نظر وان مترسیان ده دوره ده روجلات نابین ده و گوهرتنین گو چه دبن اگر وکه مساجه که هون جگل مره بشینن ده وان روشاده هون چید بیشن يعني وكاي ناما كي جوغلي كرد كردستاني امكارن بيجن جبرگو روجلات ناوين برگو هرتنا دري پروژه نينو روجلات ناوين تيدانين جبو كرد ديسا بي پار نمين وكا ست
دبي نرينك يكبوي لقال كردا هبه دبي حتى كاربن نرين خواه نزيكي هفك يكبونا كردي چك يعني ختم دمام دبين يكبونا كردي نه يكبونا بارتيتي يعني يكبونا ريخستني يكبونا هلوستا يكبونا نرينا يكبونا نخي كردي يعني هجر افدر فت ام نخن خزمتا برجواندی کرد و کردستانی ده ام نخن خدمتا خواهش بو پیکانینا مافی گله کرد ده روژا ایرو ده اف پروژین گوته دانین و سر مره درواس بین وکا لوزانی وکا سایکس بیکو وکا گلک پروژین ایگو تهرمید هاتن داین و کرد بی پارمان جبو کرد بی پار نمینین يعني نامه سرکا مجگل کرد و کردستانی را دبیجن یکبونا گل کرد یکبونا نرینا کرد یکبونا هزا کرد او ويبفا خالا يكميج بو تثبيت مافيا كرد دي رجلاتا بيش روجده بلي رزدار وليد براسيش دما مجينا ما ام قلت سباسيا ودكن قفون ميواني مبون سباسيا ودكن سباسيا راديو دنجي قلتكن بو درفت دما قلت سباسيا بلي امجي سباسيا ودكن اللي برندك هين داويا خلقا ايرو ام سباسيا رزدار وليد حسين اندامي ناغندا روج اغا يا ليكوني استراتيجي لكن تا خلقا كدن تا آزادي وببين اندنا خير وخشيدا